No ada ko jisung lablo. Hello my friends and my family, welcome back to my YouTube channel. Ajido video khata ekta banai dibo goina aigana ase. Moi etia mokuk chung di ase aro mokala khor ase. Khor to banai gena 16 years enega hoy ase. To sob to bia hoi jase edu karni notun khor banabo goina. Aji sob khor do bhangi ase aro itu bhanga bichi di Monday district de amakan aro foundation jai jao etu mokala moi laga angle ekta ase aro moi laga ama ase highlight Hai. Pasana pla modap kuli TV. Tadi bhai kan. Sorry. Hey. Hi. Sabi ini ka bhangi ase khor do sob tu na. Sabi hey. Ai. Khor do thamu bishi ase ho. Sabi itu mola sadi ase de. Childhood friend ase de. Tai to sadi hoise, bacha bi duita ase. To aji tai help guri ase moi ki. Roof olai loise. Sabi itu sob to bhangi ase. Cha. Kidong mangdong ma timbu. Koi head mystery di moi laga angle ase head mystery. Tuida ase head mystery aji do. Itu ase moi laga bhai na. Chashi. Nak tai rang ya ne up. Itu ase de goi na. Khor to itu ase de. Thik ra hai. Kauri khor ase de mogan na. Kauri pa chutu duida rakhina ase ama ora. Ipali tikisi gole do. Pali tika do idu do Ardang ward ase de Ardang nichi ase de do. Aro ipali tika do Siwa gate ase de aro Ongma ini de kata bra. Sabi khuri khan do sob idu abi khuri ase moila baba bra na tai hi bisari gina rakhi dia ase tadi bi ase khuri do aro khuri do idu bi ase aro nichi di sabi idu kan sob di idu bi rakhi na ase aro idu mokan moila kan never ase tai la khor nichi di bi khuri khan kunba rakhi na ase aro idu downstairs di bi aro khuri olo rakhi na ase idu khor bishi phal ase goigina pona bi no hoi aro tikha bi no hoi hoile bi idu khor do moi karni bishi memory ekta thaga karni moi bana ase ni moram lagina idu khor gi idu karni hi khata laga video ekta as a memory aji phanga daim di apni khangi video khata laga video ekta banai dia ase. Thanks for watching and we shall see you in the next video. In God bless.